Dahil na. Doon natin umigop tayo pwede kape. Sa ito basa na ito. Pagkasalita ni Fatima nga napauluan, ti kinapintas. Pagkasalita ni Fatima nga napauluan, ti kinapintas. Ida pa nang isulat ni Vidal Valdez. Kunanan to'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming tadak manin iti sango ti sanming. Tono pintas ti pagsasaritaan makuna nga siyak nga tan ti maysa ana idumduma ken napili akapipintasan. Makunak dayto manong namita adon nga beauty pageant iti nakisalisak, nakisalipak, nakikontesa. Kadadaklat manong namiti makunkuna nga magic tree. Imagine. Adaklat ti magic tree. Manong. No saan man nga siyak ti reyna mabaling adak iti may kadua. Dahito nga pamagik manong, arig na tinatubtubay ako nada, ken mapawaw amin di kiti lalaki no kasta nga magnaak iti sangwanan da. Ket kunak nga biktimaek ida amin. Nudyak ida. No imposible kunak nudyak makayawan. No di da makayawan iti pintas ko. Tinawid ko ti pintas ko iti inak nga maysa nga Amerikana manong. Ay, sumalang ayam. Ha, Filipino-American ka. Ngem gaputa ti anak ken maysa nga US Navy. Amak ken amak. Ngem gaputa ti amak ken maysa nga US Navy ket gaputa dida agkatunusan iti amak ni papangko. Idi adan 5 nga tawen ko. Iso nga, nagdibursyo da. Ayan. Inyawid nak ditatang ko dito'y Pilipinas, ket itisidong dalulo kinilula, nga di makenak. Ayan. Amerikana, iti inana, Pilipino, ti amana. Mako naman nung naming ispoldak, na ispoildak, kapungarad tadungdungwanak dungdungwandak dalulo kinilula nga kakaiso na laing nga sisyak ti apukod nga napintas. Diyak mat kedi lalaisan di kedi kasinsin ko nga daddo manong ngem ulitek manen nga baga. Talaga nga napintasak. Ti bukod no napintasak. Ti rukod ti barukong ko ket 36. Ti siket ko ket 24. Ket ti patum ko, wow, 36, 24, 36. May imagine mo nga tanmano kaya, tiga figurak, kasla, tinurturno kunak manen. Ngim, iti nakasaksakit nga panunuten, no kasano, iti kinapintas ko, adamat lata manong na makaitured nga agdaton kanyak, nga inggit alas. Inggit pangit. Bueno, awanan timakunang pleasing personality. Ket tigid diya, tured na manong nemi, nga mangiparik na ti panagkursunada na kanya. Iso nga awan sa bali no saan nga ni Guryo, nagadlaeng man nagan paylaeng manong nemi ket makaariek nga dinggen Guryo. Nagan na laeng ket Guryo nagalas. Ni Guryo manong nemi ket nakaturpos met ket di ti kolehiyo. Kat katrabahwak ditoy call center manong ditoy San Nicolas ama. Nagyanggagam San Nicolas sika Fatima. Ngem no pay adumet manong nemi iti mangiparparignan ti ayat da, kanyat. Diya ka mo, tawam man ure maysa, kanakwada, ti nakatukay, diriknak, nga mangayat met kanakwada. Kasla dabanag, wano tao nga sapsapulik. Sapsapulik ti maysa nga lalaki, manong nemi nga naanos, napasensya, kangrunan ti amin, manong nemi, ket may turednak na ayaten, ure sa anak kumanga napintas. Iti may sang aldaw manong nemi.
Si marong karmanen ni Guryo, iti pagtaingan mi, kadyak manen natengel tiriknak, kita pinabainak nga, pinabainak ti orel. Guryo, 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 imbagag idin kang nga awan ti awan ti kwalifikasyon mo, iti sapsapulag a lalaki. Fatima, oraan niya ti bagbagam. Oraan niya ti bagbagam kanyak. At tuyak tulad ta, nga nakasagana nga mga yatkeng ka. Bursik ka di, ha? Bursik ka di? Nagpintasak, idin trasi ka. Wen, anugutek, nalaadak. Saan ka di? Saan ko ngayon baga ti kasta? Ngayon kita yung kumamat ti maibagay keng ka. Saan tangag bagay? Pati ba? Ti kabatog ti langit ket daga. Apay adda ka di aya? Napintas do awan tinalaad. Uray, kasunti kaso nga nina. Uray, kaso nga nina tirupam. Diyak tumaomang mga magbaga. Dito nadalus nga tarigagay ko, Fatima. Fatima, ipatpatig ka. Ipatpatig ka. Guryo aya. Ay, guryo aya. Agreeing ka, ti kinapudno. Ure nga tano, siksikan tulaing ang tilalaki dito'y lobong. Di kan to pala kayat. Di kan to pala maayat, maawatam. Ha? Uri siksikan tulaing ang tilalaki dito'y lobong. Agpakamatayak laingan. Manong nemi jak amo no narik na unay ni Guryo, iti panang lais ko kenkwana. Kadagiti sumarsarno nga aldaw jak meten na makitkita nga umay agtrabaho dito call center man. Nagikat samatan. Nakabakasyon ko na kumaangin napalabasan ni samak na. Wen, may kahawak ngamin. Iti inaldaw nga nasihat lata, iti panakilangan na kanyak, uri anyat araramidek. Aniyaman nga ibagak, awan saan kayong kuana. Baon-baonek, mayat matlatak. Ang mga nauri nga tano, kidawag ti biyag na, itit na pa. Manong, wan. Subabaw na kita, kayat na lata. Doon nga tayo bagak nga kaotin na taabot ti ulag at aramidan na. Idagdamagak siyempre. Ni Guryo. Apa ni Guryo? Ni Guryo kat nabayagan nga nagikat dito eh. Nang ipatakda ng tibukod na nga negosyo. Kinuna ni Leti manong padak nga call center agent. Ha? Naumakit nga tan nga agdengdengeg ka digiti lais ko keng guana. Iso nga pimanawan dito eh. Nakaharo kamit si Fatima. Mangmangikot pa ng lalais mo keng kuhanan ko, permi. Amom no, siyak lang ata, tikas dyan nga, pagsawsaw, siyak lamon, baka ripon ka, no lalaki ako ma. Sikaman. Hindi ka di mo, ni Guryo timakon nga model call center agent, dito opisina tayo. Kunwari man pa, amin nga, daking kuhana, pamadayaw, iti da ito nga opisina, nung kang ayat kisuna. Uri man pa, no. Alalakit sabi ko mata, di kantok babawi, kada kita nga ibagbagang Fatima. Laglagi pa yun. The more you hate, the more you love. Agpakamatayag langin no makiasawak kang kuwana, pagpakawan. Gabutan na pintasak na lakalaing manong nemi nga makabiro kak tilalaki nga mga yat kanyak. Kaya di saan nga nagbayag, adan. Vice Mayor nga nagdaton kaniya. Wow, Vice Mayor ha. Ket kaputa kayat kumet iso naman nung nag-live-in kami. No pwede ko umanugot dalulo kininuda. Ay, Fatima, di ka unay agtaltalet iti politiko. Nalaing da nga agkari, ngem no maaladan ti kayat da. Ay sus, malipatan danton ti karida.
Lolo, napudno kanyak ni Bong. Nga ta, lolo. Kinagpaiso na, itad na pa kanya kung timay sa nga kutsena. Iso dahi ta, tinakaparking dita ruangan tayo. Hmm, patpatsem na kita nga politika. Patpatsem na kita nga sagot. Panglingling ang dalaing dagita, iti kasta kita, mabiktima na ka. Ti kinapudno, tinapudno nga lalaki apaw. Ore awan isagot na nga material, abanag. Basta isagot na ken katidayaw ken kinatao na. Nay, tati gusto. Popuotem ti sao. Manong nami hostumit kadidi di pamagbaga ni lolo kanya na idi madlaw ni Bong nga addan karga ti tiyan ko. Ne, dinakmatan sarsarong karan ti balay. Dinakmatan sarsarong karan dito ti balay. Nga nangikasaraan na kanya. Animal da dyan nga bisi mayor. Tinaanggahim kinapintas ko ti kalkalik aguman na. Idi maumaan na kon. Ni ay ni oy. Di pa yan nagpakadak. Kitsyak mo't kagaga, kenta nga, nalaka mamati iti nasamit nga balikas na, dahil nga bise mayon, adlilaw mo't gayam na di nga politiko. Kasta ka diti kaadwan nga politiko, ha? Sa alay nga butos iti switiken da, oray pa gayam ayat, kinagswitik da. Gapo iti sakit tinakam ko manong nemi nagawid ako niti pagtaingan mi dito'y pinili. Mabainak ko maunay nga agparang kadalulo kinilula nga mawamet ti mabaling ko nga pagkamangan. Amangan tano ibagak met iti amak nga adda ijay guam. Paka agawid pa nga kagaraen nak ngatan kakabilin. Uno tungpatungpahain. Manong nemi nagsakit ngat nganan. Tada pa lang ti amak iti serbisyo manong ada jagwam. Iti nagawid akong dito balay manong name. Ay, kung nagsupay gamin, nga di ba pagtalkan day nga bise mayar, ang lilaw nga talaga. Lolo, diyak yung pagrup nga kastatim. Kapabalin na. Nga kita, nalakakan tumat kami agdesisyon pati ma. Di ka man laing inyam amo, idi ka na kami. Hindi ka sa kita, nakilatis mi kumamet. Kanya nga ita, nalilaw ka. Nung nga rin, lolo. Ang ano sa muna, apaw. Ipasagin muna datang obeng, itas buksit ba? Ita, Jesus, apo, di ka aganak ka nga balasang. Nakababayin man nga napintas nga babae, aganak abalasang. Kanya nga rin, lola. Gusto mo tikinayat ko. Kadayo ko mahibagbaga na ito akin ni tatang. Ang mga numamuan na, agawid ka di nga dagos kat do sa anak pa yung inton na maminsan pati ma. Ha? Kilatisan mo na yung bag. Ti pagsaba, mitikas na kita. Di ka nito nagbabawi pa eh. Di itati imulam ti panunot mo. Ya po gwapo ngagpaiso Di kutsi. Bisi mayor, politiko, ang ano tinarabid na alaman. Manong nemiga po itinapasamak kanyak kunak no nalipatanen ni Koryo. Titarigagay na kanyak. Ngem kasla na angaw ni Gasat. Tati na minsan nga pa nag-shopping ko iti mall. Kasla na iran ra. Nga agkurus manen ti dalan mi nga dua. Kahit ko kumangon nung nemi nga liklikan ni Koryo. Ngem inkalikagom naman nung nemi nga makasarita na. Ay, Koryo. Nung iti panakisaritam kanya kat kayat nakalaisan. Samon nga tulipay. Tanaawat ko di kasto nga gasat ko. Fatima, ni kaanuman, saan ka pa nga linais? Agyamanak, panakita ka. Kaya niya nga rin bagam. Ibagam nga tangaat, unugagaat, tanagpasikugak iti politiko. Kita binaybay anak mo ten. Magkipagrik na hak, iti napasamak ka.
Ngem kayat kong ijaya tinagan kendaya ko no bilang mapanunod mo nga awaten dedi instruktur ko keng idingayan. Ah, hoy, guryo. Oren no nasi ko gana kakastoy. Saan ko matkat nga ikamat latan iti ore asin no ditan nga lalaki. Ken mesa, anya langin ti sawenda ken ka. No ayaten ka. Tagasalo ng basura. Tagasalo ng basura. Panakip butas. Gapu ka dita kastoy akong mayat kayat kamateng kasta. Sana kasta ti panagkitak Fatima. Guryo, sardengan na ka din Awan tinamnamam kanya. Saan kang mabaling nga ayaten? Uray no kastoy akon. Uray maminsa ka pulikat siyang aga nakakabalasang. Ala pakawanan nak. No, kastaman di may magkabagakang ka. Ken panawag ka nito eh. Kahit kuntak ba mesa mawatam. Ya, di naksusurutan yan. Manong nemi amok ka na sakit timbagak kiniguryong kahit ko lang yung magkakengkuha na tipod no. Tsaka mo no panagraem mo no panangay-ay ti panagkitak kinikuryo iti dayta nga gundaway. Raemek raemek ta uray no kastoy iti napasama kaniya ket awan ti pamabalaw nga malakam ko kengkuana. Ay ayak met isuna ta agpapan ita ket siyak palaeng na itiya italtalokatik ti puso na. Ininto ta siyak awan ti oras ang kapirgis la kuma nga ayat ang mairiknak kani paay ko kengkuana. Agpaiso manong nemi nga saan nga tamat nga narikat nga ayaten ni Guryo at dan natalgad nga negosyo na. Man nakaawat. Ngayon tsaka mo anong. Diyak mat nga rod maisuro ti pusok nga gayat iti kaskengkuana manong nemi. Abag iso nga talo nga bulan ti mimetek nga biyag iti aksidente manong nemi nga naikaglisak iti banyo. Ket iti ospital na amuak laengen manong nemi nga naregreg ti imetek nga biyag. Iti agkalma ti riknak manong nemi ni manen kuryo ti makitak nga adda iti abay ko. Nika, bambantayan na. Imay dito ospital nga makipagrek na kanya. Ni abay. Nga ni manen kuryo adda manong nemi. Kuryo. Agyaman ti panakipagriknam. Ken kaadam, guryo. Fatima, naikaringata nga, maipaidam kang katubing. Saan nga naikaring ang biyang dito lupo? Ori no kasjay, ti amana, nga manangad lilaw kanyak. Kaano man kat, jak impanta, nga regrikak ti sikog ko. Awan mangibaga kang inarantam ket. Awan ti pamati mi akasta ti aramiden Fatima. Ngem kaste na kunakon. Saan nga tanga na ikari nga para keng ka. Day tanga ubing. Kasladyak maawat ti kasto nga napasama keng kuana, kuryo. Adadag ni pasama ka narikat nga awaten. Ngem adarason no apay nga mapasamak. Di tayo laing amo ken may baga no apay nga rumbing nga digitoy ket agbyag tayo. Iti biyak tayo. Agyamanak manin ti panakipagriknam kanyak guryo. Ngem sang kuman nga agdadhail ti oras ken kanitong kanyak. Amok nga nadarisay ti panggip mo kanyak. Ngem diyak kayat nga ikan ka itinamnama no dito'y pusok. Di kamat nga rod mabaling nga ipatig ken ayaten. Sorry. Fatima, saan kapilitan nga mangipatig kanyak? Umanayin nga ragsak ko. Nga maipakitak no kasano. Iti kinaandor. Tiba nagayat ko kengka. Nakailalang aron dahil nga pamatig mo. Kanyak, guryo. Ngem tinasya at kat sumapol kalaingan ti sabali. Ado ita ti babae nga mabalim mong ayaten sa nakas kanya. Awanan ti may pagpanakil na.
sobra pa yan na si bibihag at tao. Kahit mong hartikas ta, siya kunti sana may karikan ka, Guryo. Iso nga sardagan na ko. Fatima, idi inayat ka, awan tinapatag kanyak, no saan nga ti. Palang ipakita, nga awan ti limitasyon da ito nga rik na. Kinawang may tinalaad, akababalin, ang makita na. Guryo, agyamanak, nga bayam. No, dito'y pusok ket makarik na akton, ti ores ang kabasid lang nga ayat. Siyakton ang mismo ti mangibag kaking ka, dayta nga banag. Ulitek, no adanton sang kabasit laeng nga maliknak nga ayat keng ka, umay kunto ibag kaking ka, namnamayam deta. Ngem ti agdama, jak pa laeng maisuro ti pusok, agyamanak laeng ti kinaimbag ken na kinadalus dayta nga panagayat mo. Okay? Urorayek data nga mapasamak. Nga danton, no adanton sang kabasit nga mariknaw kanya. Umay kanto. Sige, arami doktoreta. Just in case, nga danton mariknak ngayat ken kaori sang kabasit laeng. Manong nemi mabalin ako na en ti daduma nga manhid wano awan ti riknak. Dadyak pala awatin ni Guryo idinto nga arig na isabsabanan ti amin para kanya. Ti matlaeng ket kayo manggi nga kudil ni Guryo ti maysa nga jak maawat a kinatao na. Nabisked met. Ngem no nga minrupa kaaduan ti langana. Idinto ta siyak met napintasak. Siyempre. Karindig akmet at agpili ti para kanya. Huwain manong, napili akmet angem naalilaw akmet. Ani ang arot pa yung arot. Kat naalilaw akmet. Bise mayor. Kasi diya kami tinaramid. Manong naimag ka po itinapasamak kaniyak, inkarik itibagik asaanin nga basta agsabaak, no asin no ditaan nga lalaki. Uri makuna nga politiko, wano gwapo, no awamet tinadalos nga panggap na. At ilaing bagik, manong naimiti kayat na nga ramanan, saan laingan. At umat ka tilalaki dita, manong naimi kalpasan nga maramanan da ka, pure de los buenos manong. Didakan na sublyanan pa. Oray pa no, ipakan mo. Ti kakaimasan nga putahe. No apikit ngamin manong nemi. Nagastoy. Tinagbaling ang kasat ko. Kaya nagdado nga lalaki dita manong nemi. Ikarida di amin ikari. Handamat matungpal na tanga karida. Kayat dala nga makaraman manong nemi. Ti kayat dala ramanan. Doang atawen nga kinalaing ko ti sugat. Dua nga tawan nga pinalaing ko ti sugat ti pusok. Inuwaksik nga no agayatak pay pilya kon ti lalaki nga nakasagana nga mangikasar kanyak. Ngem pudno nga ang angawan nak manin ni kasat mano. Ngamin, nagsublikid din ni Vice Mayor. Ket injayan na. Di pa nagsinublyanan mi manin. Ne, nagbangbang matatirupa na. Maiturid na palang nagpakita kanyak. Kalbasan ti inarabid na panang baybay a kanyak. Manong name. Hoy, Mr. Politiko. Ano ti panagkitam kanyak? Kanen? Ano kayat mo nga kitaban? Mabalimulatan nga alaen kanen? Fatima, naamirs ko tibdot ko. Iso nga, iso ti kahit ko nga aturin na tabidot. Mamati akon nga politika ka nga talaga, wano politiko ka nga talaga. Naglaing ka nga agkari, sana kang karkari. Kami pa nagkuitan, nga napudno ngayitan ka. Nga ta, uwin, pudno ngayitan ka. No kayat mo, ikasar ka. Urayin to bigat madlain. Saan akong nga paalilaw ken ka. Ha?
Saan akong nga paalilaw kang ka, butaing karik kas di akong kahit patagsabat kas kang ka. Patyan ako mga Fatima, nagsaganak, nga mangitakder ken ka. Ngem sa anak manong naming nga pinaalilaw pa keng kuana. Kalpasan nga sinukugan nak, ken tinunukodan nak, ita, agsubli ka manen, ayan mo idi kasapulak ti tulo mo. Ayan mo idi masikugak, ket kasapulak ti badang ken saranay, manipod ken ka. Ayan mo idag may mesa, ket kasapulak ti tibker ken pigsa, iti kasta ket kabailak nga sangwen dagiti adu nga panubok ken pamabalaw. Ayan mo, ha? Apo politiko? Fatima, Mr. Vice Mayor, mabaling ka nga pumanaw kan? Pumanaw kan iti sangwanak? Ang mga tunadyak makapagtepel, mapupatay ka nga di na oras, kaputi naramid mo kanya. Pumanaw kan? Sakbay nga, may busti pasensya. Kat, dito iti pakauyosan ti biyak mo. Pumanaw kan? Awan babain mo, Vice Mayor, honorable akong kunada. Ngem, kasbet ken ka, awan babain, may sakaman kayong irresponsable a politiko. Pulpol, punyeta ka. Pumanaw kan? Gabot na pintasak ado pa laing dagiti lalaki nga agpanggep nga mangidaton ti ayat da kanyak manong nemi uen aduda adda inhinyero, seaman, negosyante, maestro, adda pekidi announcer manong inumser ay announcer ti radyo nga nangipatayab iti ayat na ngut kanya. Ngem tiyak mo no gayam ti pusom ket masugatan sana kas kalakhan nga mangdipat. Among ka din nasunatan nga announcer iti manong ammo ngem tiyak ibaga di mo ammo. Ket kasta nga ron tinapasamak gapotadyak ka makalipat iso nga awamet iti inawat ko wenno inayat ko kadagiti amin nga agdaddaton kanya. Adda iti nalakayan nga baro nga nangikari manong naming nga alain na sa Hawaii no asawa maki-asawa ken kuana. Ngem tsaka mo manong kas labing matun ti pusok kastoy gayam tirik na ti masaktan kung kunak idi manong. Iso nga tawen ti inuray ko may sa 2-3 ni agtawan ako ni 20 ket siyam manong 29 ti tawen ko. Aw metlaengen ti mapilik ti payan amak ti nagretiro ket nagawi din ti Pilipinas amang dagdag kanyak tapno agasawa ako. Ay, sika mamberla nga napintas nga babae ti mabaketan nga balasan. Kanya pala ti ururay, amang asawa kan. Mabaketan ka nga balasang, beauty titles, kamat, nagadulita ti pagpilian, tapno maaramin mo maten, makaaramin ka maten ti apo ko. Daddy, tatang ko naman lahat ng kanya. Tatang, no makabiro kakton, uri pupuutin nyo, agasawak to nga dagos. Pili ka ngamin nga pili. Baka makapili ka iti takki. Ala, ni tatang man. Uno turgi. Uri na naaditan no lagi dito na siya ti ugali ken kababalin na. Mabalinen. Sige, tang. Noon talaga din makita. Idi tamalagip ko ni Goryo. Wen, panagkunak isulaengan ti pagsebaak tangamin kita kas kuna ni tatang. Ure na laad ken saan unay nga nataraki basta na siya ti ugali na ken kakababalin na. Mayaten. Ingkadeng ko nga manong nemi ti mapan mang bisita ken ni Goryo. Total, amok mati balayda. Siya ko na mismo manong nemi ti mapan mangkombinsir ken kuana. Tamalagip ko na din bagak ini. Nga no makariknak to niti ures ang kabasit laing nga ayat ken kuana. Mapanggon to ni bagak ken kuana. Ikasarnak lagi din ni Kuryo. May isa nga nabintas nga babae manong nemi tinang ilukat kanya kitiri daw iti agtugtugak iti balay da Kuryo. Mabaling ka din kasaritak ni Kuryo.
Sobre ka ma'am. Kinagpaiso na, kinagrubrubat iso ng rumwar. Mapilay nga, tayo bak. Greggy, ada bisita. Greggy, honey, bumaba ka lang. Rumwar ka man, honey. Nakiktuta kitinangin kumano. Honey ko na naman ten. Ken Greggy pa yan, ti awag na. Greggy pa yan, ti awag na kiniguryo. Ne, asin na nga babae. Nobya na? Uno, in short time na. Nasdahaw ni Guryo anong name di makita na. Oh, Fatima! Milagro! Nakasarunggar ka ba? Nagtungo ka? Anya na kahit mo nga inuman, tea, chocolate, wano, gatas. Saan pa lang nga nagbalin manong nemi? Saan pa lang nga nagbali tinasiyat nga ugari? Ken kababalin ni Goryo. Wande di pala Goryo idi. Iso pala ita. So na isula ko man manong nemi tinayat ko idi. Kuha Goryo imayat takwa imbitaran ka kuma jebalay. Kuha birthday ngamin ni tatang ko kita kayat na masanga ili na kami. Oh. What a coincidence. Kinagpaiso na umayag ko at kumamit iti balayo ita. Ngamin, sikatanan tayo kumay. Kuryo? Kahit mo kasawit? Idukit mo manin, di ba nagayat mo kanya? Kastoy, Fatima, kahit ka kumalang imbitaran. Dito kami ti o may ko iyag nga imbitasyon. Ti kasarmi ka ni Ibon. Dati saksi nga nang pastrakan ka. Iso ti babae nga nangawat ka nang ipatig kanya. Ket agsimpa kamin. O may kanto mata. Ay ba mo to may gayam ni tatang mo. Dito ni. Dito ko port iti pakaangayan. Iti pakaangayan ti kalay sami. Sa dito ba iti reception. Iti port ilokan dya. Sa dyan ngamin ti kayat kong pakaangayan ti kalay say. Manong nemi. Nabayagan dedi. Nga pa nakapapain ko. Arig na narunawak itibain. Kaya dito tiga po na manong nemi nga nauray ko titawin ko nga 30 ket 2. Balasa nga kapailagi di. Kandandanin agkupas ti pintas ko. Agbabawi ak manong nemi ti kunak. Nga mabalin nga naladawen. Ninusar ko kuma ti puso ken rik na. Ken ti panunot ko. Baka adapay kuma. Adda kuma pa'y anak ko ita. Nga manya pa'y nga ron. Naangaw ti gasat kanyak manong nemi. Ngem kunada agpay suunay kat mamatiyak. Timit lang tao. Ti mga aramid ti bukod ng gasat. Sa anak ni atendar ti kasar idi daguryo ken ni Ibon manong nemi. Ngem adot ng istorya na nagkagaran-garante ka no. Permi. Hagasem. Tano siya kumangas pagarigan idi manong nemi ti nangijayaan ni Guryo ti kasya klase ti kasar. Siya natakuman ti kararagsakan. Manong nemi nalaos una itin nagpanagbabawi. Ngem naladawen ti amin. Agkupas meten ti pintas ko. Ado meten ti makamamot ti kinatao. Amuda manong nemi ti pakasalitaan ngagpatpatay idi ni Guryo. Asino itan ni Guryo manong. Nulapsak tagsao. May sa isunang mabaknangan dito lugar tayo. Kapot ti panagneg-negosyo na. Kinapudno na manong. Kasla tapanggap na nga sumrek iti politika. Ngam at-ati pain lang di asawa na. Taam mo na ngamin nga ti politiko. Manong nemi. Politiko. Awan ka no saan nga sweetik nga politiko. Manong nemi. Si bibiyag pa lang dalulo kinilula. Ket kunada kaniyak.
nga agpasimple ak. Agpasimple ak tapno da mauray ko nga magarim kanya. Tagasawak ka nun. Tapno di kasta, adamat ten apu ko dati tuod, kada adamat ten apu ko ni tatang. Nga ni tatang kalapasang nga nagretiro, adamat ten ipasdag na nga negosyo dito ilimi, nga siyak ti kangrunan nga mangman-manage. Nga mabuteng maten, mabain maten nga agarim di kiti lalaki kanyak manong nemi. No, adda nga tala may nga mga bagati, I love you, Fatima! Oy, I love you too! Warang mo da. Nga mahumalat mauray ko. Ibupos ko pa iti lang iti Facebook manong nemi. Nga madamat, di kiti maalilaw ko. Nga minto na makidarak ti personal. Tsak manam mo. No, anya at adakan niya. Napintasak madlat, tati ko na. Ngayon tsak manam mo, tako nanda. No, napintas ka idi, once nga lumaad ka, no, kasano pintas mo idi, kastawa tilaad mo. Tsak manam mo. Naapektuara na siguro kada iti pa nag-make up ko idi. Ita no sa anak ko nag-make up, talaga, kas nakalumbong karya tilang ako. Ay, mapasublik ko mapala yung tinapalabas. Mapasublik la ko mati amin. Yaman nga ron, dito tigasat ko, rumeng unang awatik. Ang tangay, natulong akmet kadagiti kasapulan ti tulong, na siya atakmet nga mangmamanage ti negosyo mi, na siya atakmet kadagiti empleyado mi, na siya atakmet manong nemi ti padak nga tao, isunalayang ta. Numalagip ko nga idi, kastaon iti pananglalais ko kinigoryo. Dito'y siguro, iti nagbalin nga supapak, iti kinapalangwat ko. Karma ako na. Dito iti pagkasalita manong, napintas idi, ngem at tipintas kadagkupas sa kunada. Tilanga. Ngem ti ugali, no nasya ti ugalim, ore kasanot laad tilangam, tay ugalim mamintener mo dinto agkupas, ore kasanunton ti kalaad mo, agtultuloy tulata, tipintas ti ugali, kanaramid mo. Amok na kuma. Toy nga ro dagyaman nga pagayam mo, Fatima.